Karbi Prime Tama Birta long pen kado kabya pantame kardom pajareklam. Tangte Karbi Prime Tama Birta Arjuitha. Prajapita Brahma Kumari Swarya Vidyalaya Dipuame Arta Ninkani ko rapho ahem kelia long pacheton dunsi pini dipu klapa long ruptalena ninkan talon po. Karbiang long arong supi dipu rong pirbialong kedo Prajapita Brahma Kumari Swarya Vidyalaya Arta pininga ninkan an ingko rapho ahem kedeklong. Laso Parman pini dipu klapa long ruptalena mai pipadosi dipu along Prajapita Brahma Kumari Swarya Vidyalaya kibia lamo ingtum tamtu. Luan kanang bong kapado ruptalena mai pialong Rajasthan Mount Abu Pen Mohon Singal ngacitongtu. Alang ni kamatha kisong pen kacepa jong chiaphan ininga phan pakre thek nanji. Atheke ining ke phirphar lopusi singhal pajarmida. Ininga thik et pen ke doji aphan Brahma Kumari Swarya Vidyalaya long kaseke awar sai puta alam ninje. Assam adang antot chesi Nagaland Meghalaya lapen Arunachal Pradesh pen Brahma Kumari ke jalin atum nang chitongdon. Anparata Karbi Anglong Autonomous Council IEM Rites Inghi MAC Hetsing Rongphar Karbi Anglong Autonomous Council PWD Board Chairman Long Sing Tokbi Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati lapen manpeng kidwa bang pabang piatum nang chitongdu. Rup talina mai pia Parman Armu Chejeng lapen MLA Vidya Singing Lengpen Adapapor Brahma Kumari Swarya Vidyalaya Dipuame ahem kini impupo. संगम भवन आदि सभी भाई बहनों ने बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं और हम लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम सब लोग आएंगे और उस ब्रिज के ऊपर चढ़ के सीधा हॉल के अंदर जाके नए हॉल का उद्घाटन करेंगे। उस दिन का हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अभी हम सभी सारे तिनसुकिया जोन वाले भी इकट्ठे होंगे और उस समय इस सेलिब्रेशन को और बहुत बड़ा रूप देंगे। आवश्यक है इंटरनल डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट जब मैच नहीं कर पाती है एक्सटर्नल डेवलपमेंट के साथ तो ही जीवन में अनेक समस्याएं होती है। तो इसीलिए जियो और जीने दो ये सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में भी लागू रखेंगे हमारे परिवार में भी बहुत सुख शांति आनंद रहेगा और परिवार के साथ साथ जो आजकल डाइवोर्स हो रहे हैं जो फैमिली ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं वो सब से भी हम काफ़ी हद तक दूर होते जाए। Bukazan Police Station ka parlo there ni phain kora pli arni kang sang por phai troxy rachiti ma por malom dilai sari hajan ka chelinga towar Lokijan St Mary's School adung adu ke kalong container truck ka chingkoi Lokijan St Mary's School adung adu ke kalong ka chingkoi a container truck number AS01NC 4009 pasi pangtheklong Container a truck kate warapang lapen handyman atum ke karada job birta kiri boma pora hut anke pangthek ponglong Tong sikor pen Bukazan Police atum adim an pale dunsi kreng lapen recovery one pen pabongsi doana sai chipare deng pongsi Bukazan Police Station an pontetlo Ingnam rai kamasai kamalong aron repen vorenga warsai kipi do anta ing than lapsi arona teng pen vorenga warsai kipi ponja phan interview pedopon popasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Karbi Anglong arata phan pachinilo Ingnam rai kamasai kamalong aron repen vorenga warsai kipi ke do anta ing than la popasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen rat athinwa long lamphei pangdak tanglo That kisuman illegal appointment to pick specialist forest department. Hola tabi ne tum ching mai bomlo inquiry committee gelo without council approval. Illegal appointment. Lata ne tum prabjin pen amni tum dak pelong na. Emetha amni lo pelonga. Sita arona teng pen dam nangdi. Illegal appointment aselo without interview, without advertisement. Lason se appointment piera. Hola también, ये तुम legal side पे नहीं तुम्हें advice and मांगो legal advice and मांगो प्राप्तिन पे नरता नहीं तुम गुटेन कौन
Nitum labang illegal kena cancel lah sih. Aku date vacancy requirement vacancy gitu anang nitum aku fresh appointment nitum people. Karbi Anglong Autonomous Council atum Chini Dunde Pin Pensi Ingnam Rekomasai Kamalong Aron Repen Vorenga Warsai ke claim atuma pan 40 crore sosia bainong Pinang Koklo. Last Aron Repen Vorenga Warsai ki pike doanta thamlapsi Arona Tengpen interview pedonangpo. Last walong Arona Tengpen interview ki unjia pan cesik nangpo. Aron Repen Vorenga Warsai ka choklem bomatum arta ke litang atumanta laso interview ka padojialong interview ka papilong Japan atowat ho pipon proposal Pherang ke atum karjuda mahot Karbi Anglong Autonomous Council Environment and Forest Secretary Mukul Katharpen nang pachinidu PCCF Abarim AFS Abhijit Rabhari Dengpen appointment kipitekang anke illegal appointment side elo Lapen laki future afang job security ave Ate alang nitum awarenga warsai ke thireng wangrenga tengno reng tikansi nong namlong chochi Ladak jongsi komatni chiwoi juilo pulote pension tawe Lapen retirement ahositame compassionate group ta avelo Lapen apiso aswa tuma phan thangnat security ave Lasi kemi senji phan alang tuma phan legalized age phan arona tengpen interview enpo Ladak mithanga karbi saidi apot palong age phan si bor ipo Lasi interview kapidu Japan isia long pacepa paspon po Ingnam rekomasai kamalong kebang jilangarni lapuson Aron Repen Vorenga Warsai kapapilong lider Japan lapen Laso ajutang lang no kapavede Japan Aron Repen Vorenga Warsai kipiatuma phan lapen Kachirap danatum anaphanta Arona Tengpen kang saipon Japan FIR papitoy leputa nang pachinidu Amguri men hansia rongke socheng dhenta constituency pen chikoi notlo bonta kopikoson pen tongke plak daklo ni non amar clarta alama bela sitame hadap ki doara ratum kaching turahin ke papidun pikla lapen karbi a lengket hetung ke non puan nyata inu ta phanta theklong lelang pasi waidak pen pherang kyang no than pachinido Lasi karbi tangte karbi pu kaching hon pathera Nituma phanta Karbi Anglong Autonomous Council pen nang inghonra Karbi Anglong along nang pado ponra dora pet nang pusi hadap ke duara ratum pen kaching ni pado Kelang di nang li tumarong la bang sorong amen ke kupusla Dake amguri menhan serong tu. Amguri menan serong tangte la bang so arong ke Karbi Anglong si purima mate plan district si purigla Dake pertemuan ke plan district Sipurigla. plan district di tangte nang tu makemang pen Karbi Anglong si gitu kang tung mate plan district si gitu vet kang tung la Kosan lah nili pupo. nang li jongjung pe Santai hedi. Isibat Karbi Anglong isibat le dui grapet long santai Karbi Hejan kula santai. Lapen nilimen mangke Chandro Kathar pulo nilinom Chandro Kathar pulo nilinom Karbi Anglong sot tak kosan tang nang jur pon niji ne bar bor ipon hek son tang te misen hi pu sinili na ten ke lo thai lo. kelang di tangte nang li Karbi Anglong Autonomous Council long CM tuliram mong hang banang li sini macine Oh, tipi pe ne long thek long bom he chini. sini di sitame la dake nang li tum theklong li pen lang di Aha, theklong le akeng pak akeng chimun dakanan sibik elang la dakta je plan district ta la dak amguri men han serong wi go dakke sita me ani siputa dakke karbi akhai Do. khai hejan do puta non puani ta theklong le la district e district si purila hoda lage no district hi puri la Ini tumta tak mau jangan berada sian, dokter tujuan orang yang tempat dia tumta tak mau jangan berada. bank epin la Kafe kar biar adik itu nggak bela. bank e madu ta bank e Tante. dakke karbi akhai do pu madu ta dakke karbi anglong cm em tum kenang bisari ban kindari tangke nang li tum election ke nasib pijo itu election ke la dak sipi fanang li sini macine serong pipi la pipi pe ne long theklong bom he kelang mom lan mela di la arju long chot tipi long thek long son melo da bang kereng si de nogo district ta rong rong da ka karbi khai do de chi humri dam na la ko som tong ke do kereng me ne kisung ne la hai bang ke ni tum khan nang bisar se sapta beta velo hai Masa nang li tum nogong district long ke pori don ke rong kan dak do jin ta. la da ki puri don ke do ik pik ho nogo district ki puri don pe da ana rong do ik la Kelang di. da khuloguri pen cheng lok pu jo kholo ban tha du pukhuri babuni lapo anta karbi khai do ik pet la sitame karbi anglong cm em tum sar ni sibak sta bang sinang sipachini lo
ba nang jumri lo pu abi kachuni dia alam ya kena iksor lo sita mini numda kar biya khai pu pote mati asi ni tum phanta pine kerap do sonte ba kisung ke boy abikan ang ena sonte me parji la sin tum la CMEM tum phanta tuning rig lo asi phoi ba ke rangra no district do karbi tai khai po ni tum da chi bisar da malang kula son le do sonte me par po churu po Jack Nogam district pen la nang le tom phan la PMAY ji hem su pen dang lok pin dang ka ching thu ra son ke pi lo nang pi ke thek long ning kang sam la pu son do ma ka ching thu ra hin ning kang sam mane ili tum karbi tum he se chuar kli son lo mane himalang ar si prui po he pe la son si hekponik long he asi karbiang long CMEM dom ta sap o nang lang son te mi par po lam long la pu ke chini lo boy li tum mak lang khai phan ke ba khai tum ke ba district do dun ke na ka pu phan ande ili tum han ke la himalang hempu pen hempu sa ki hu do son himalang na si prui te la son si ni tum han ke nang man lo kelang de si karbiang long CMEM atu la pu no go district ki do kar bi tum han ta rang rang ni si ba ni tum han ta ki sung ke boy ni ra pa son te mi par di pu si churu chuni ri don lo kelang de nang ni men ka ha ni liman ke rinaing tipi rinang ti di nang li dak rong malam mah la da rong mal kelang de dak ke am guri men han sero amguri men han serong di ta churolo ni Penikar bi frame tama biota bangkela pansi kang tonik long